عليكم اخواتي وحبايبي واصحابي، يا رب تكونوا بخير كلكم يا رب. بصوا يا جماعه، انا وعدتكم الفيديو اللي فات اللي انا هوريكم الشلاط وهو بيتلحم. تمام. فدلوقتي ان شاء الله هلحم لكم شلاط وهوريكم ازاي بيتلحم. يلا نبدا. بصوا يا جماعه، دولت انا عملتهم، لحمتهم تمام، وعاملهم على ايدي وظابطهم. بص، وده الباكو اللي احنا بنشتغلوا بيه. ده الباكو ال25 الفرنساوي الورقه. تمام. وده ده الشلاطات اللي انا لحمتها على ايدي وانا قاعد. تمام. بس انا مش هينفع اعمل لكم الشلاط الصغير لان مش هيبان معاكم في الكاميرا ومش مش هتستفادوا. فانا هعمله لكم على حاجه كبيره كده. تمام. وهلحمه لكم على حاجه كبيره. نفس الفكره دي هتاخدوها تنفذوها على الحاجه الصغيره. انا على كل ده بعمله عشان انتوا تستفادوا. تمام. وكلنا بنتعلموا من بعض، وان شاء الله باذن الله نستفادوا كلنا من بعض باذن الله. ولو في حد عنده اي ملحوظه، اي تعليق، اي حاجه في التعليقات تحت يكتبها لي وانا تحت امره. وان شاء الله باذن الله نوصلوا لاحسن حاجه مع بعض. بصوا يا جماعه، ده سلك نحاس انا مقشرها. تمام. اهي دي سلك نحاس انا مقشرها. هنيجوا هنا كده اهو، بس هنجيبوا الحرف الاولاني ده وهنقوم رابطينه عند المعلقه. عند المعلقه كده كده اهو. ونشده جامد بس يا جماعه، يا ريت نشده جامد واحنا بنربط عند المعلقه كده، ونشده جامد اهو. بص جامد كده. خلاص. ونسيبه حته. تمام. وهنجيبه واحده تانية كده اهو اهو. وهنيجوا تحت من تحت خالص اهو. نجيبه من تحت خالص، نبدا نلف برضو لفه جامده يا جماعه. اهم حاجه تبقى اللفه جامده عشان ما يتفكش وانت بتلحم. خلاص. انا كده ربطت من تحت ومن فوق اهو. بصوا يا جماعه المنظر اهو. ربطت حته من عند المعلقه وربطت حته من تحت عشان في الاخر يطلع بالشكل اللي احنا قلنا عليه. بس بعد ما اربط كده هقوم فاتح الشلاط بتاعي. هقوم فاتحه كده اهو. خلاص يا جماعه فتحت الشلاط. تمام. مفيش اي مشكله اهو. لحد دلوقتي احنا ماشيين مع بعض اهو. نحطه كده. اهم حاجه يا جماعه احنا بنشتغلوا بنار. دي سخنه مولعه نار. فلما نيجي نشتغلوا بيها خلي بالكوا عيال، خلي بالكوا الاطفال، خلي بالكوا حاجه تتلسع. يعني نحاولوا ان احنا ناخدوا بالنا من كل حاجه. ده المكوه اهي. والقزير اهو يا جماعه. شايفين القزير اهو. تمام. وهبدا اسمي بسم الله ونلحم اهو. بيتلحم كده يا جماعه، مفيش اي مشكله. اهم حاجه يا جماعه واحنا بنلحمه ما نعدوش المعلقه بتاعتنا. يعني المعلقه دي اللي فوق بتاعتنا ما نعدهاش عشان دي اللي هتمسك في الاخر الشعر بتاعنا وتظبط ايه الدنيا معانا. انا لافين الشلاط كده الناحيه التانية عشان نبقى بنلحمه من كله النواحي، منبقاش من ناحيه واحده. انت شغال برضو على مهلك. زي ما قلت لك في الاول احنا مش مستعجلين، احنا كلنا قاعدين بنتسلوا ما بنعملوش حاجه مستعجلين عليها. انت برضو ما تتلسعش بتاع. انت شغال براحه راحتك، مفيش ايه اي مشاكل تحصل ان شاء الله باذن الله تعالى. بس خلاص كده. خلاص كده انا لحمت. بعد ما الحم كده يا جماعه خلاص، هو ما بياخدش ثواني وتلاقيه نشف. يعني برد. تمام. هنحله بقى الايه السلك اللي احنا كنا رابطينه هنحله تاني عشان نشوفوا احنا ايه النتيجه بتاعتنا وصلت لايه. بسم الله. طبعا الكلام ده انا مجربه وعامله وانا قاعد زي ما قلت لكم. عامل فرنساوي اهو اللي هو على السلاحات الصغيره. بس انا لو عملت لكم السلاحات الصغيره دي انتوا مش هتستفادوا بحاجه ولا هتشوفوا حاجه، لان انا هم سلاحات صغيره فما فيش الامكانيه اللي انا اوريها لكم. بصوا يا جماعه الشلاط اهو.
يتعمل شلاط. مفيش اي مشكله يا جماعه، الموضوع سهل جدا ومفيهوش مشاكل ولا اي حاجه. هوريكم الربطه برضو بتاعت الشلاط بالشعر. بصوا يا جماعه، الشلاط اللي انا لحمه هحله ازاي؟ بصوا اهو، هسخن عليه كده اهو، اتحل اهو. نضفت السلاح تاني، مفيش اي حاجه حصلت. لحمت وعملت شلاط وحليت الشلاط. هوريهولكوا كمان رباط، يعني ده كمان هوريهولكوا دلوقتي حالا. رباط اهو بنضفه اهو، شايفين بنضفه ازاي يا جماعه اهو. على فكره مش شغلتي المكوه دي خالص، بس انا غاوي ايه، كل حاجه اعملها في بيتي بايدي. تمام، اوريك اهو. ادي جبنا الثلاث سلاحات هما ما غيرناش حاجه فيهم خالص اهو. هنحطهم كده زي ما انتم شايفين فوق بعض اهو كده. تمام، انا اوريكم الشلاط بيتلحم ازاي، بس عشان ايه محدش يستصعب حاجه، مفيش حاجه صعبه، بس احنا نشغل دماغنا ونفكر. هنلاقوا كل حاجه سهله يا جماعه، مفيش اي حاجه صعبه. وجبت لكم شعر تخين شويه عشان يبان معاكم في الرباط. بصوا يا جماعه، انا حطيت الثلاث سلاحات اهم على بعض زي ما احنا متفقين اللي هم ثلاث سلاحات. وهجيب طرف من هنا احطه كده فوق. انا بعمل لكم نفس الرابطه عشان ما تتوهوش مني. انا ممكن اعمل لكم 3 4 رابطه، 5 6 رابطات كمان مختلفين، بس انا مش عاوز. بصوا يا جماعه، ناحيه المعلقه بقى فيه شعرايه، الناحيه التانية الحرف التاني هنزله لتحت ناحيه السلاح. تمام اهو. بقى عندي واحد طرف من فوق وطرف من تحت. هجيب الطرف اللي انا نزلته لتحت دوت وهقوم لافه تاني كده. بصوا يا جماعه كده وانا نزل لتحت. اهم حاجه يا جماعه الرابطه اللي تحت، الرابطه اللي تحت دي مهمه جدا. هو اهو الموضوع تفهموه. دي الرابطه اللي تحت اهم رابطه، اهم رابطه. شديت الطرف اللي فوق اهو وببدا اجمد عليه. بعد كده بجيب الطرف اللي انا شديته واقوم مرجعه تاني عند المعلقه. عند المعلقه اهو، بصوا يا جماعه عند المعلقه. وابدا الف تاني واشد، الف واشد. اهم حاجه يا جماعه انك تربط جامد اهو. والطرف ده اهو هشده تاني لفوق كده. تمام اهو. واقطع الزياده دايما بنقطعوها ونفتحوا الشلاط بتاعنا عادي جدا. بس طبعا عشان الرابط جامد يبقى الشلاط جامد مش بسيط اهو يا جماعه. رباط والحام، وانا النهارده وريتها لكم رباط والحام. بصوا يا جماعه، مفيش حاجه صعبه، كل حاجه سهله. الشلاطات اللي انا لاحمها اهي، اللي انا لاحمها اهي. بصوا يا جماعه، مش هيبان في ايدي يعني، فاهمين؟ فانا بحاول ان انا اوريكم كل حاجه بعدلتها يعني. بصوا يا جماعه الشلاط واقف ازاي. موضوع سهل يا جماعه. تمام، ان شاء الله تكونوا استفدتوا مني ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوم الثلاث ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون في ضرب نار. ان شاء الله استنوا معايا يوم الثلاث هيبقى في ضرب نار، بس انتوا تابعوني واللايك والشير.